Kardom isi soda kabirta arjitha. Umlaper along akimi police check along alamki keklang. West Karbi along jingthong constituency ke parlo. Umlaper along non headjong akimi police check along kidamtang pai ni phai inkorage thom arni. Ajo por phai ke apor molok. Banghinia bang police check geradung het kido lowai amsi khasialong. Ram lidon lapen holan sadap la banghinia tlapan. Apor piajo phirlo kita mahut. Karjupon police atum karjupon konat pensi kibangma. Konat sikitam lopu alam karjubom lapen kakuruk bon bomahut gari dokumen gari license do mapupen license do pudera phit police atum arengahu kapasudak alam ki klanglo ramnindo lapen holan sadhabatum ajopor police aridengben arengahu keso daga joine patumi ada por phai thogapor lowai amsi khasiarong ara do an thurpakben kiton kelang asaki atum kido adoha mati police cheget along tamsi banghini arengahu keso joine cheget keton kelang ahem tami kiton kelang ladak dolong ni pusi thurpak pen jesongno lapen rwar aning ki pungpen ajok bangso police cheget tami fripon daklo laswa get dolong li lapen chak nang ni lopu hur judutsi meghalaya ribhoy SP ADI SP DSP lapen Assam pen hamren SP ADI SP baithlangso PS OC ilukunchi OP IC mawahati MSC Charles Margar lapen ongdung chitong dunsi labangso police check get along alamki kapang samji aphan Assam Meghalaya police angbong chingki chingmai pen hadak kido check gera tami hamren SP pen withdraw order PC hadak pen chiterek nangkoglo tangte labangso aget ki pipo nangkoki Meghalaya border pen chite bok hera joini ajo phirlo monit kemika hino kanghi dokogna pura police atum aphan kiton kelang asai piponlo sitami hadak kido arar tumpen alamki thidung keklang penajok adoya hoy kido ingsam jinang chi pumathasi Assam Meghalaya SP atum chingma chingsai depen alam thi chikroisi cheget padolong ne delo lebangso hawar umlaper chingthong constituency laki tangte Karbi Anglong ma mate Meghalaya lo Karbi Anglong ke thikidi Karbi Anglong Autonomous Council CEM MP MLA EM MC atum chingthong adoya hoy kido arar tumaphan klarda pen bachini pon peloputa hawararat pen karju padopon atheki chingthong constituency arlo apong Meghalaya pen Assam Karbi Anglong aduai hoyalam ki keklang mera joini pensi bangso aduai hoyalong police check get padopono bangso alam ki ajok pen kopia posi check padolong ne detlo pusi aduai hoy ki do aka Karbi araratup karju padorinti bonta prabjin pen permanent athana padopon pusi Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram rohang lamcha ka chipia teng pensi roratum aning chopa theloputa pherangkyang no ninji Universitas Karbi Anglong Jengthong konsensi ko Pablo Umlaper ang sibana klama dung het taki mat border terus sudah atobon dokong na pura da polis tuhan ateget nami pura abang solong stame outpost ulun chi da pendak sabra joki long stame dulu kasolong dak aju phalo tuwe ke menela taki stame terus sudah atobon dokong na pura tidut kanghu amuni dokong na pura da kita ngerang saiki nambi lo langsung nambi kan tuwe ajo apor bagi ke apor kan ino bahni tumal hai tum aju halo sedang kan dari ya mencego la bangso dan kan arjulo kesonot kan ne polis sambang ija reng hasodun kan kotot promosi torbal ke mangara ada tumbang dak kido dim masing kengsi kido asai hema longsane harlong penangewa mate lapu hem hai hui setabi kido abhal gas tamina phalang no erlo kanele nun ana thulo lasela lapuson along kaki kithura sei kido pakolong lagi Assam government natan Meghalaya government Karbi Anglong Autonomous Council atum mission met prabjin tan adoi hoi along kido arar kham isi mon sam ke wan piji tekhloma laso kotha sepini nindi tum therangki pan dakon setong nalong mohor en pono ro pendang ni tum arjang same nyapon Umlaper along outpost bilo lang so outpost awang pinang anar ni ding lo udam pulo te nikep nikre poan dulu labang so outpost awang ke kopi ma permanent solution kali der bang ke hello sa outpost awang ordar abade amat si pini la hapu SP pu SP chi tong lo la tum charge lo nang tum dak get kibi la pang ke nang tum dak thana ke do ordar dulo ma ku charge lo he Paslo charge be mase o order bang kai belang seta ene SP ben sedak duram se tunang duso kilomati lamat sela SP yang ke kilo nang ladak bang ke rong penak anci kormar dadi
พอดนั้นละสินนแต่เด็กจากพี่ตาลำดูบ่มีละสินังระดับเป็นบางอุดปูสบางสิวไทยปนปลดเนาะอุลละสิลามาสิฮัลปัวลำสกีครอยloสิตาลังกันนี่ละบางกะลีนะทูSPบางเกye ne jagat ne ko pimai klem ni ne si klem po arun ne tumla sona horna pe chudur ha pun ne tum wang we na ne tuma dim ta nang tum ta la puson an ke nang ne pusia lang punang ye polo ta lang la bang pidat lo etan nona solution ki me thu bang ke tum phana ki me ke bang thu bang le lo pini la dak pendam je pusata pena manab de ka matla ser pi tum pang ko che wang thu po ser pi tum che wang det a philo pulo tang te ni thom ni priang bong amat nona dak thana permanent ordar nang pipo busemo CM ma phanta direct ne pun lo la pen CM ma bang ta ningelo la si la ang song alam bang no na mat pile atlo la si tum la dak kedo an arat atum seta neng thenang pola pen ge tum neng ki binang ya lam tawe la pen so thana dam je pen ge thanga ka no ita velo non permanent thana si tum gelong pupo ante ghotona ke kopi do alam bang ge patwe aju hala hansu ge jordama tum bang lo tuar an khang dun lo an ge nang tum jar lu pharlo no lom chei lom kang hudu chai nom kang hudu lahai kopia pot si jang tum jar lu pharlo dam beret ma pulo la ke thak dun bang bang ot thak dun rong che dan rong pot lo an police nge che dan lo pulo tang te la si police nge theng we po la si mola megalo SP hanta pudun lo police ken hok ta human lo nang tum ta ki megali na putum ta ki megali puni pudun lo gante athe kopia pot sente series thank you ke bang surrender te ra phi po hem tam se nang tum ta ab dam bop la si nang tum ta chok che la putum ta ke claim ke chok che dulu la si nang tum bong che compromise ra thana uthai plot an ke nang ne lo pon ta ne pudun lo ta la tum pulo ke tum speech kro dang da nang alam nang pong nang ne pu ba si ne ta thang ta pudun Jing Thong Pen, Dorsing Terang, Karbi Daily News.